Kaken hu ni lek kai jong ka klik mauli sport club. Kalayo bandrung sundan cidu ka final jong ka lumpung Nongstoin District Sport Association Football League Tournament. Jong ka Kerdan Support Division kata hadin bakalala ban prelim no ekanong pendeng Sport Social and Cultural Club. Hakajing ikni rung final ka balalong next ngithok dieng jong ka tayo hamadan NDSA nong pendeng. Ka klik mauli kalayo ban Korea ketika nam job hadin bakalala ban prelim no da sauko lalai kol persya ekanong pendeng. Lengba ka tiebreaker kata hadin makajing lek kai jong ki kendai 4 minit kelakut no pedang kajingnya khai damar laikon kajingnya kini rung final lani ka semi final ka baar kan long biang hakat wei terik mentau benai ha pedang kan nong pendeng persya ke pendeng rei